tim honum te send you be anya stroke no abusia Ghana hanyina aya sabia omo ekutanim die won fidie won nuro ya mpenimfa gye omo tumu a omo etu yade na se 21st clinic sa yade ni de pa e fe ne sciatica ye be ye wo no enya asem keto boru omo branches ahodo nyina mu na ene omo eni nkoma fe ne kwa wiye se ne be mfie miensa nie Sompa FM ne Sompa television ye ba ye tiefo ene ahwefo na so ebe da mo se monkae ho na intime emfa sede ense nyanka ne wisia ne akunafo emfunumu no afi so yesa so aba mo na so bio sa fe ne kwa wiye nyanka no de ne wodie ye ne wo se de ne wo num oba akunafo hwan ene ekokata na degya so yesi dasani tiase a dasani ensei minum ye no wo so wanya ma onua no na kese wanya ma osoro a ohata mununkumachi enti nyankopon ya adom a we no abroso a na kese December bosumi no no na kese ye boram na ye ne akunafo no nyina ekabom ne yamomu bibi ema kese bronya no eba omsoso omo anoa ema omo ne womo ema na di ntidi obenya bia say ye drinki say eye emo say ya nwa say ye biscuit say ya kwa bisu ne kan sradi say ye ntoma say ye nkoda ntade mpaboa nom toilet roll nom tissues ni bibia o de opeso ye odi ani sika ososo betimi dia fa telephone number iso dia mayen 0598 559802 0598559802 di ebeba Tarawan Media na se Blessed Foster busia wenum ena ebo mi chidom aboma dontin anopeya bia wo bia na metimi aba na maba besomwo mede no nsesan mede ndi na ya obo amalebia bogabusia fo yenye brena fensam no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo hyase de efri abalo ya pani atena ye lawyer Godfred ye bo adame ode atugase se yankupo ne kofa akwam ena chese okofa fiche kakra bi ena wono na tena ye ne abemu mpanimfo amomani ana onmo a enka twitwiridie bi a omanke bebo no enya asem keto akra ode sansem to jawabra na enra Ghana lawyer fo nhye mo bi koso won krapupunu mantemu ena omoto nsafra ban lawyer pani lawyer Godfred ye bo adame se omre na bemfie nani a obeya ban lawyer pani no wo mo ne Ghana ban atwe manson ne ekokosi ye de Ghana di nkunim de Ghana di nkukuo ene emfaso de bre omaye ene wo chese be na $1 billion de enye na tena ye no ene mo mani da honom afi omani kotwa bi so omani ti asantemo pepe se jare bobo ene hwe nkrata mu a enka eka omayi suaye enka mpimanim lawyer Godfred ye bo adame nchechire mu a wode emaye ni public service and the expansion of the Ghanaian economy enjoys a regular examination by lawyers operating in the public sector of emerging trends and matters that can potentially affect the interests of ministries, departments, and state-owned enterprises they work in. Distinguished guests, the spectrum of topics carefully selected for this 3-day conference focuses on arbitration because, as we know, arbitration has become the principal means for resolving disputes between the government, its agencies, and persons they do business with. There are certain glaring dangers that I think arbitration portends for Ghana and the developing world, which seem to be overlooked. Whilst arbitration is started to assure neutrality, privacy, and efficiency in the adjudication of disputes, arbitrary claims filed against the government, if not diligently managed, Observation to way ban lawyer penny lawyer Godfred ye bo adame ne yete ne Kenya Ghana lawyer fo nhye mu kese bia na ekoso nkrapomпene mantemo na ode sansemi ekotudwa ewo ehonom ye nto aso ne mfamo nko amanyosem na mama ne tua se ma me akua donko ba ma wo trimodin fo wada ne kontronko wi oda mansanko mom osisifo patapafo ne ne di agora ode ne nsa dutu ne opetebri ne opede ne nsa nyonyono akoto no so esi October bosom ye twa mu ne da na etoso aduonu nwotwe e ma chese na manyu no ne na dehye nyina agitafo ebuso mo se ye di asem kese ene si wo seche jamase ne ntintumpan nei na kese abo mo pimpompia ne sa e ba se no na e wo sa mamre ne amane ne nhihye ne mramu no wo mo ekoba abato komisa ne mpedimfo amane se de ato won mu ne evize ewrad mu dumi ensa abato komisa ne mpedimfo je wo mutu mu so mutimi pre mampani akonya no ebia fia abato no no na ma me ekwadonko eka ho bi nti wo mo ko se eye electoral
Commission mpanimfo ye kobo mama ne no na kyese Electoral Commission mpanimfo so agina mraso abo mama ne so mo nafu adu se omuyi obi a obedi ma me akua donko ade na se wo ebeyi wo ede efiri akansie num enura ne beto dwa se ma me akua donko party e friend se Ghana Freedom Party ede abrantia ejeni ne nyina di dwuma o radio so Roman for the din akwa Electoral Commission mpanimfo mo no so ede nkrata akwa Electoral Commission for se wono ena ebedi ma me akua donko ade kwansini ene ehu se party ni mu a emma bi so de krata aba bonten se omonyo omadwene so mu yi obi a amana akudi ma me akua donko ade omode obuo ene ani die soronko mama me akua donko se ne obreye eti ya na manyoku no ompesa afia bato no motwe omo frim ede hye ma me no animunyam intideke sa baba etweba mentwe de hepa ne mfa national organizer even say Richard Bochwe kire se wo mo enko yi obi ema ne nkudi akua donko ade bia abato no motwe omo ho ede afrim na general secretary no so party nim eye George Afo so kire se wo boa sa akwa na wakasa no kromu nim no party nim eye Roman fada enom de ne kwa akodi akua donko ade ewo abato commission atenaye enam so ma twetwe for penny ede Ghana Freedom Party akua donko party no ene no edi nkomo ema ocheche nsemu sei ede chewura George Afo Abzafo nenka yehwese openi George Afula we yetwetwe for openi de ma eye Ghana Freedom Party amanyuku no yebenya nenene bi ede amamo se mohwe eye emfonia na etwagunu a we no eye awia no a ebeto odwa se Roman Father ene party ne mpanimfo binom akọ Electoral Commission mpanimfo atena yenti eja Roman Father na we no say rasta o say konwuro o say pemi o say jerry eni enua no waye no a aha ode ne nkrata amopeni samotete amano agene ntizeze de ma me akua donko party no akwabisu ne ka so ma ye kofi usu o wonu ma ye kofi usu den ebigina ha ene bisusu no ejina ne say ya eja o ma hene ye dubu achetena se anope ya obererem na enkomo no wodi ne pi no a ye to aso ye gusu ademu abato National Media Commission mpanimfo de afutu comments mtwefo se eja ye de konkonsan ye die na bosome so a ye dwumaruafo ahwe ho no matuetwa ye ka ntie de agesi yante yesusu yeti no enye hose ene ye de obi asema ba betum amebekwa ko wiase na ba begya etipaye bia ni ntie de ete ya haram na gesesen ya no tro no eche nkuruma na eno na National Media Commission mpanimfo etu nsɛmtwefo fo saka de bosome na akaya ye kwakoto obi mbesre se ya na asa on pepre no a ye de be kansa ma kira manfo a kirekire mu a ye ni adanse no ye nya hweye pa na wa hwe a ebitima mo man no age yensem ora ya oboadu aye boafo na eye titirani the sansami tuga abro mo ne Ghana Journalists Association penifo ekabumu edi dwuma emansantwefo na ebuzafo na yehwese ura ya bodo ya boafo ne ncheche mu ode maye no na nke yehwese ebenya ede amamuo na asantema ntema sei openimpa wono enetua Electoral Commission no na nke se jemensa wo kumase eye openi osensia wono soso no SBB kakra ede kire nsamtwefo de yebetimi aka de yentimi nka Electoral Commission hokra no ebra yebetimi aba ho ene bra yentimi ma ho ne nyina ochechire mu kakra de kire sei means a lot to us. What are you reporting and how are you reporting? The word is how. We don't qualify to tell you how we should report. We don't qualify. I don't think I qualify to do that. But what we expect is that you will report accurately. And if you want to say anything which is an opinion, then that one will be clear that this one is my opinion. And that one is also separated from the facts, so that whoever is listening to you may know that this is the fact, but this one is your own opinion and it doesn't carry it. Abzafo nti we openi osensia
asante mantema sei jemensa wo kumase no electoral commission adwuma no wono anitua no na yete ne nkenya na utu ensemtwefo efo no nti yetwa so yemfa mu free amanyosem na penimpa wo National Development Planning Commissioner etweniti afo ne se NDPC a oye director ohwe development corporation so e honum e de atoja se ekoba se eja ye braba ye bone eja obi e pre se ye besisi adan nom obi e pe plot fato obi e pe so si dan nom ne ade a na o kire se edu ba bi a ya na sasene bi honum ne ye mpotamu se ye ma kwamu adada honum ne yiyi eja ntukuru manhwa tutu ba bi a ebebo apaw de sansemi tudwa wabra na dwumedi kese bi koso efa eye nipa da sani yabra bo ne niema awose totoɔ ɛwɔ yasetena mu. I mean, generally, special. In fact, if you look at Ghana, they will tell you. Someone will tell you that the soil, for example, is mapped. I think what we have to do with has to do with implementation. I'm told McCarthy Hill, as you know, on paper is an open space. You have to leave it open, leave the rabbits and the grass cutters to jump around because of what they call this being an epic zone. But today, look at the place. And sometimes it's not that we don't know, we know, but it has to do with implementation. Observe we Dr. Winfred Nelson ena yetine ke no akiri ura Matthias so no eba no project manager ma resilience against climate change ne won pempana de a ono ena se dibre ne kuta no ono so ede kakra eso so sei. So we have developed community action planning guidelines in northwestern Ghana. So Resilience Against Climate Change project, which is co-funded by Jamaica and the European Union, as part of the EU Ghana Agricultural Program in the northwest of Ghana. We focused there especially on the resilience of communities against the effects of climate change. So what we hear from communities is that it's important to provide solutions against Abuzanfo ora Matthias no na chese ensase no ene se ne twede amponyankrompon ehyehye ne madema daseni no na nkanya baabi a ene wosi kukuru dansi honum ene ye baabi wo honum aye wo dan a obetimasie bi abrosan bi ye dentia ebi kura no ne kwanse woto blog honum bi enua ene wosa wo yoyo ne nyina ense ye bu ye ne agusu baabi a ne kukuru dan asi ene ho nkyekere ena ekoso yi ye nto aso na opani a wosi Switzerland abayanem Ghana member say the futu kwama manyuku ahodo na MPP NDC ne akwadonko party nim say edu ba bia womo emma ma no kwan so womo emmo ma no chidom na omo nhye ma no kutupa na omo ntimi nkutakuta dibre bi mama nyuku no mebo pa emma oman kekire ye ekonkan odezan sami tudwa bra na okasa de afa bato a Ghana for ye babo ho ne yakwakoto no December bosome ne da etoso enso no mu afimu. It hopes for Ghana, and as I said before, there are so many women trailblazers already out there. I believe that now with the affirmative action bill, you will hopefully also have an enabling environment, because once women get the same chances as men, there's no holding them back anymore. So I'm very optimistic as far as the future of Ghana is concerned once women have a stronger say. Observe we de wosi Switzerland abina nemu Ghana mam hasina yetene kanona eno akire Alima Lensipi Isaka soso no de kakra pi mami de so say telling the women in this country that it is time to support our own. Personally, I would not say that just vote for women, because at the end of the day, there is a problem to be solved. You are thinking about how much you pay for KNK amongst others. So there's a problem to be solved. So of course, competency is first of all. And then you look at the fact that a competent woman is presented to you. For example, the NDC has the first female running mate. Is she competent? Is she qualified to lead this country as the first female vice president? So
Abzafo nti weye ma ewose ebo wo no mota wo machi so omukutu pamo mu kutekuta dibra hodo wa bemo ene amanyosemu ena na era no mu ni mpedimfo kasa ede afa hom opani a wo gina de amande si amanyuku no wata no South Abaton peso aso ewa hafomantem no yoru akwasi eye Charles akwasi asiedu na Charles akwasi asiedu ena se ene mo kasa wode aso akwakobo fom ewo brunsanko ewo ne mpeso no so a eja ya sabia nua keto na ye fa ne se chips compound no okwa sibie ede amade hye won potem honomo ode sansemi to jawabra na nananom boni chidom na ade hye no so eta na chi ama no edi sadwuma wi no wasebo se wi ne yekukuru mponi o ne yebeso a omunya nto aba ma no ema ne nkosi wo manem mrase gefie mu mponi ena wahyase eye wi di ama wurum ne ne wo edi tumi be ma no mpunto ne enkebebu wonum so pa opening Charles akwasi esiedu nchirimu awode ema yeni Boni bi ani am say enkomo we ye enkomo a ye dino deda na nyame adom ene so ye san ato aso am say enche bia me benya tumi say me gina say ento me so aba na me mpre say be me mra se bege ene omanfo be di nkomo na me hu say hawa hodo a omanfo no na omoka ese ye beta wachi nyame ya adu na di nkunimu a enema ehia omboboso no Abzafo nti weye openi Charles akwasi esiedu won ejina de amande si amanyuko no wata no South Abaton peso yaso apremra sebedwama kunya no ede amawunum yemfamo enkokua yomwe yedemo ekwa afidya kwa abre no Abaton peso yaso asantema sei na ekuafo binumu a ewon peso ya no so no maka ntema densi awi aboagu so sesa bemu mpedimfo ama no ama meboa wunumu a omude efiri na ko bibia obetu ne car abo mompotemu no so ba betwe anwea ede akwakusini dan no oya no so man tutu amono de a na ne na de besi ebesi ekuafo mpempem akire mpempem na wa afidya kwa bre no Abaton peso ya so a wono echese omasase kese ubu wono ni koko kese ne tatrete ne kakraka nyasam keto a ade bechi a obeko wafuo mu no na obide ayi kai anwea kai akwakusi wono ade a omu betu anwea no a ewo koko na se no na wakwakoto amu obide asini dan kese ohawa omunnamu no ntomo ka kire mperimfo se so man si saade na no a omo akuafo no a ede mra be hye omunsem efiri ne ko wa obesi krumo no no ne moja ena ebegu omunsem ene nanem aba asase bi da ha wo se ye yesu koko a yadua na nanem de wo piki no mu sofi no abaso den so wo ton sase no nsase so mo de amaye ma yadua koko awie a ye mba nim se ye bo bra a chena wo mu ye soma wo mu a wo mu beko bra bo a ye bonti ama ni gi aba adwumanum na nanem aba so wo mu betu aguntu na nanso ya bele enya de a ye be gya asase no ma na nanem abetu saa ye ntia se ye kwan ne mo nye na nanem nhwe kwan ne se ye be ye ko asase anwea enu wo mu betu ama ye adwuma a ye no ya bofom na ye kuro ma ye firi ba ye se ye bedi pa ye ba ya na se ye koi ye ntia se Abzafo nti weye ekuafo ni binu no na unit committee chairman o won potem ho no mososo no ede kakra epie so eseye me fie ho a meto ya mosi ho no ma ton sase ni na se yina ye ntu firi ho ti ya ni se ya agro yo ha na omodi sofi any fingers on betese enwe no ma me frɛ me kuro fu no ma ye yina e bai ebuso mo kwan so no mo ka na se ha de obi anka se o ma ton sase no fiewrafo so ho obi ambo ya manye di Abzafo nti weye adesie binumu a womo ewa fidya kwa abre no Abaton peso ya so asantema sei na ya womo bob na no ekuafo a kuku ena wonumu eyo ena jese de omani eye tutu aka wo mun nsam ne yegyina we so na no pay ensam e papa no de ba besom no yemfa mun sia se ne ensore ema man hene ensa so ntrase bio emfa ade ache bia dwumadi entoa mo so akoso asomua ena chinchin fidie ne de ma me anope mranche ne ba wa hawo Sompa FM ne Sompa TV newsroom esoso eta mechi anope ema mitumi eba besom mu medin ede nana ya obo amale bia boga busiafo anope soso no ya mama chia ebia